Büyük bayramın kaydedeler. Праздник для местных жителей организовали силами властей и местных предпринимателей, которые подготовили подарки и развлечения для детей. На сцене звучали танцы, песни и стихи юных талантов, а спортивные клубы представили захватывающие показательные выступления. История микрорайона Исмаил-Бей началась в 1990 году, когда крымские татары массово возвращались в Крым и добивались выделения земельных участков на родине. Biz iyul ayında 19'unda başlandı piket. Ondan sonra bir paydası olmadı, kazanmadık. Şimdi Ağustos'un 27'sinde kelip bunda boş toprak edi. Tavuk fabrikasının toprağı edi. Mecbur болдық, шығып çadırlarını yerleştirip 105 kişi edi. Onun arasında 50 adam hatın kişileri ediler. Bir 5-6 kişi kişi ballar ediler. Noyabr'ın 6'sı günge icra komitetini topaşuğu kişi edi akşam beni davet ettiler. Anda men halkını көтердім, kettik beraber. Şimdi anda icra komiteti bir şart koydular bizge. Кезлевілер қалсын, қалғанлары дарқат olsun деп. Мен айттым, оларға жауап бердім. Қырым татарларына қайда yaşағанын қарамастан 18 майыс күні 44-те сұргын еттілер мұнда. Шonun үшін Қырым татарлар yaşayacaklar, қайда istерлер деп. Біз разы olmadık, кетмедік. Спустя неделю крымские татары добились цели и остались на занятой земле. Сегодня, оглядываясь назад, они вспоминают, как пришлось мучиться в первые годы. Су yok, свет yok, yolları yok, вообще калошман жерейді. Вот до дороги, а потом меняли обувь. Алла шүкір, уже аянға тұрдық, как сказать, отырамыз. Анам Кезлевден. Анам, бабам, именно Doğudan Кезлевден. Старый город, там улица Средняя, анам, бабам Тучина. Именно Мандан. Мындан да кеттік, келдік, и мында яшаймыз. Мына шында жамы тұрған жерде, о жерде палатка тұрайды. И біздің штабымыз бар еді орде. О трамвай. Мына трамвай тұрайды. Мына бұл кіші берген еді, Марченко. О мында депоза çalışайды, не трамвайный депоза, о біз кетіріп соны салған еді. О штаб еді? О біздің штабымыз еді. Бік жамылық жыл еді, бік балчық еді оқытта. Мына бойы пахатный жер-то, бік емшақ етті. Ана балчық болса, жермеге вақыт чары жоқ еді. Енді торынларын жүріп жүре аз барда. 4 tane torun бар. Очередьтен жоқлап, тұрып, ашлап кетіріп, пішіріп, ашатып, не көрдік балам. Келіп, біздерін өлдірмес деді. Милициялар жоқ еді, солдатлар мен охрана тұрдылар. Анауын көбісіне етіп, ана яваш участкалар берді, добиваться етік. Бұл бірінші самозахват Исмаил-Бей. Ерші, Аллаға шүкір, жоллар бар, мектептер ашылды, медпунктлар ашылды, ана мектепіміз çalışacak, бақша çalışа балаларға. Сегодня Исмаил-Бей – один из крупнейших микрорайонов Кизлева. Здесь проживают около 8000 человек. Есть дороги, некоторые улицы заасфальтированы и освещены. Есть своя мечеть и детский сад, новое здание школы, которое названо в честь генерала Исмаила Булатова. Но самое главное – это жители Исмаил-Бея, которые выдержали все испытания и за 35 лет вырастили здесь детей и внуков. Сегодня многие говорят о том, по крайней мере, наше поколение, нам уже давно за 60, 35 лет, и мы поняли, что мы большую половину прожили жизни здесь, приехали, вгрызлись в эту землю, в Ветан.
Это эмоции сегодня. Эмоции, хорошие эмоции, добрые эмоции. Аллахқа шүкір olsun biz vatandamız. Tek Allah Teala bile ne olacak yarın ama da biz vatandamız.